Şu başlavatkan malda öte takım bağı oldu bizde. So this the beginning part before the game starts. It's very how to say exciting and nervous time. Nervous adrenaline. Yes. Yeah. And when you start playing, all these worries are gone. Bir başlagandan keyin уже токтоп direkt uдар жегенден And once you are hit a couple times, you don't feel anything. Yep. Absolutely. Bizde söz 2 защитник, 2 нападение чыгат биздечи. Защитниктер алардын нападениясын тосот, эңдирбейт. Защита болот. So in every team, there's for sure two offense and two defense. Защитниктер улап карабайт. Только защита кылат, алардын нападениясын тосот. So the defense doesn't hunt for a goal. Мына мисалы, Their role is мына just нападение мынау, защитники тосот атат, алдырбайт атат. Защита кылат, алдырбайт атат. Мына силер чыкканда дагы мисалы алардын күчтүүсүн бирөөсүн ушинтип кийип алсаңар болот да, тосуп алсаңар болот. so you Алардын your defense guys also need to find out who is the strongest attacker there in their team and try to мына тосуп атат мына. Мына тосуп атат. Yeah. listen Okay. do individual defense against them. Man to man. Or even two on one. Double team. Бул чоң оюнда алгандан кийин сразу такымга басып кетсе болбосо мына жумуп кетчү. well, in a big game like this, once you pick up the goal, you need to immediately put it under your leg. Otherwise, there are tens of hands trying to pull it out from you. Шун лектин эңгени көрдүм да, улак, мисалы улак жатса, буякча, ашына. О, аты түп-түз барып леңип атат. А барып туруп, мисалы мына улак болсо, улакка барып туруп, мындай атты мындай буруп туруп, анан эңсе, буяка удобный да болот да. Мына барып туруп улактын үстүнө барып туруп, буяка атты буруп туруп эңсечи. So, when you pick up the goal, you just go straight and try to pick it up. You go there and turn your horse a bit, and then defend it by its body, defend your body by a horse body, and so the horse is protecting you. But if the goat's on the ground and I get to it first, I just want to stay over the goat and wait for last to get there to pick it up. It's on the ground, not It's on in the your ground, hand. not in my hands. If it was on the ground, it Улак would fall. жерде жатат дейм. Мен защитникмин, атым тебелеп турат улакты. Тебелетип тура берейинби дейчи, эңкейип алганга аракет кылайм дейт. Жок, защитник болсо өзү улактын үстүндө турганын тура эмес да. Алардын нападениясын тосуш керек. Защита кылып туруш керек. Өзү улактын үстүндө турбаш керек. Өзү жалгыз калбаш керек, чөп. Алардын нападениясын жерден ала турган бала болсо да, любой. Ошодон барып тосуш керек. So Улактын үстүнө алып келбеш керек. just you don't try to pick it up. You walk around it, defending okay. it, not allowing the Defending the other goal. guys to get and hold it. Yes. Okay. Улактын үстүнө турбай анан алып кетиш керек да ана жака. Алдырбаш керек. Болгон күчүң менен элиңди сен бириктир. Жалын жүрөккө азамат аткан миниптир. Сенин чемпион болоруңду ким билиптир? Бирге кыргызымдын жигити. Болгон күчүң менен элиңди сен бириктир. Жалын жүрөккө азамат аткан миниптир. Сенин чемпион болоруңду ким билиптир? Милдетиңди унутпагын, бекерден эл курутпагын. Бул өмүрдө биринчи бол арасынан улуттардын. Толтуруп сен болгон күчүңдү жардам карнап жумшагын. Бир өзүңдөн үлгү алсын өсүп жаткан урпагың. Бир ордуңда турбагын, машыгып күндө иште. Ошондо атандашта соккондун күчүн билишет. Жоёбуз бирге болгон кайгыны жетип жеңишке. Эл элдин эр азаматтары биринчи орун минишет. Бирге кыргызымдын жигити. Болгон күчүң менен элиңди сен бириктир. Жалын жүрөккө азамат аткан миниптир. Сенин чемпион болоруңду ким билиптир?
atка миниптир. Senin çempiyon bolorundu kim biliptir. Dereceğini saklagan Kırgızdın baldarı attanıp aldığa taşladı kadamın başladı tarıhtı. El anı bağladı, men anı bağladım, sen anı. Это типа газ. Без газа. Без газа вообще. Вообще. Бензин сейчас очень дорого. We did that 16-0. 17. Yeah, exactly. They let us 16-0 in about 5 minutes. Тренировка башталып атат. Kırgız elдің ермегіне тең болған Қылымдарды кечіп өткін көк бөрі Ер азаматтардың сүйгін ойыны Үркіндегі ойнасын бет аламда Ulu Kırgız elim göçmönüm Oynup bir azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгü Tarık baragынан elim öçpөгün Ulu Kırgız elim göçmönüm Oynup bir azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгü Tarık baragынан elim öçpөгün Şamalga jetkirбей çaptı Kırgızdın er azamatты Kuyun salıp mingen attı Күтпөй тайга sandı taptı Çaptır çaptır jigit çaptır Kuğan atan daşlı kaltır Biyik kılıp Kırgız kalkın Bek saktağın ata sal Kırgız elдің ермегіне тең болған Қылымдарды кечіп өткін көк бөрі Ер азаматтардың сүйгін ойыны Үркіндегі Ulu Kırgız elim göçmönüm Oynup bir azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгü Tarık baragынан elim öçpөгün Ulu Kırgız elim göçmönüm Oynup bir azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгü Tarık baragынан elim öçpөгün Ulu Kırgız elim göçmönüm Oynup bir azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгü Tarık baragынан elim öçpөгün Ulu Kırgız elim göçmönüm Oynup bir azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгü Tarık baragынан elim öçpөгün Kadam baskın gök börügö Salım koşkun götörügö Toskun karşı çıkkan zattı Hukukun çok ötkörügö Жүрөккө жаккан oyun gök börü Oynap kалтырбай көптөрү Биздин курам дүйнө чемпиондору Көңүл салбай сен өтпөгүн Gök börü Биздин oyun Биздин oyun Gök börü Ulu Bakır Kırgız elim göçmönü Oynap geletler azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгü Tarık baragынан elim öçpөгün Ой, бизикилесиң да? Манас айтып атат, Леттин жогорку лигага даяр болуп калыптыр деп. Леттин оюндары тууралуу. Азыр жанатан бери байкап турсаң, аябай ичинде жакшы чыгып калды. Биздин балдар чапкандай эле чаап, жеңип, казанга түшүп, полный бар эле сайылып, өзү кошо кирип, аракет жакшы экен, жакшы кошуп туруп, жакшы ойноп калды. So good words about your playing. Awesome. You're Thank you very as much. skilled as the Kyrgyz man. Oh, that's an honor to hear that from the Men moms. için çok kuanmıştım. Mayda Команда жаман кошулат топ. окшойбуз. Кошулап экен. So why don't you join our team? Yeah, let's get me an invite, and maybe I can move my wife and kids here. That would be cool. Мага чакырып берсеңер мен үй-бүлөм менен көчүп келем бұл жака. Көк бөрү оюнун алгачкы көргөндө сизди эмнеси кызыктырды? Бүгүнкү күнгө чейин эмне себептен көк бөрү оюнун баягы
жүрөгүңүздө жашап андан дагы ушул жерге чейин көчүп келгенге чейин даяр болуп атасыз. So, what do you love in Kokboru? What makes you will to come here, move here? I think the first time I saw Kokboru was on a YouTube channel, and I thought that looked like the coolest game ever. It's an extreme game on horses. I played an extreme game with horses with rodeo back in America, and it just looked like a cool opportunity. And the first time I played it, I knew I was gonna keep playing this game. Men Kokboru'nu birinci YouTube'dan görgöndө эле ушундай кызыктуу, ушундай күчтүү оюн экен деп абдан жүрөгүмө таасир эткен да. Анан мен ойлойм, бул деген дүйнөдө эң кызыктуу оюндардын бири деп. Ошол өзүм биринчи көргөндөн баштап эле абдан кызыгып кеттим дейт. Руслан Илимбек Манас тартын оюндары менен такай көрүп турам. Ошол интернеттен издеп таап турам. Норус турнирине карата Америка Кошмо Штатынан 4 атайын спортчу, ковбойчу жана арада оюучу жигиттер келген. Азыр биздин Кыргызстандын эң мыкты көкбөрүүчүлөр менен биргеликте тренировкадан өтүп жатышат, мастер-класс өтүп атат. Улан биздин жигиттердин баамында кандай даярдыктары кандай экен? Оюнга түштүңүздөр? Эми оюнда жакшы эле булар. Жакшы жеңишет экен, жакшы жеңеткен жерден алып атышат. Эми кичине опут жок, ырытканга андай мындайларды үйрөтүп атабыз такымга баскандарды. Сейитбек. Бияктар бирөөсү бар экен, нападающий. Ошонусуна көбүрөөк улак берсе жакшы болот го эми. Бирок бир нерсе такымга басканды үйрөтүп коюш керек экен да ошол эле. Нуржан, сиз улак бир сыйра чоң ойнодуңуздар? Биз ойлогондон да мыктыраак экен. Чынындачы. Биз ойлогонбуз жеңе да албайт, баса да албайт. Аттын үстүндө жүрө албайт го деп. Жакшы экен. Scott, your opinion about our guys? Number 1. They're number 1. He's number 1. Yeah, I think a few more practices wouldn't hurt. Албетте канча көп машыксаң ошончо кийин оңоюраак болот. Аны түшүнөбүз. Every single one of them that has said something and has given us advice has made it better for me. So this practice was huge, and I can't wait to do more. Эң мыкты оюнчулар келип бизге жардам берип атканына, биз үчүн бизге сабак берип атканына абдан кубанычтабыз. Анан албетте булардын ар бир айткан сөзү, ар бир көрсөтүп берген нерсеси биз үчүн эң пайдалуу. Very much gratitude towards everyone. Кыргыздын улакчы жигиттерине аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда оюн талаасынан жолугушабыз. Oh yeah. So meet you at the playground. This is awesome.